Eh. Wallahi. Buse. Ntago ngimunde njya menya indirimbo z'amasinici. Ntago indirimbo z'amasinici njya nzimenya. Reka ngwi ikaze nanone mwifuriza ibihe byiza ndetse no kugubwa neza nitwa bamweretse nkuko mubizi uyu munsi tugarutse muri Esuramoz. Uyu munsi ninde tugiye kuzana ku mihanda ni bya byamamare byacu tuzana ku mihanda tukareba nimba bizwe. Uyu munsi Derek fasha nyereka abanyarwanda umunsi umuntu tuzanye mu mihanda kuri Esuramoz tugiye kureba turi Gikondo hano yitwa Bwiza. Ese Bwiza arazwi n'umukobwa utangiye kuzamuka neza, n'umukobwa uri kugenda abikora murabizi ko ejo bundi muri BK Arena yakoze performance imeze neza cyane. Ni Bwiza. Niwe. Niwe. Ni Bwiza. Nagari. Niwe. Ni Bwiza senyine. Ukora nka amashaho yawe atamenya kare niwe. Ese kubona ko iki kikweretse kari Bwiza. Niwe nyine agasura ke. Agasura ye nyine. Bimeze gute? Bimeze gute? Bimeze neza. Ewe ni Bwiza ko niwe. Niwe. Bamwereka. Iminwa, amaso byose niwe nyine. Ko mbona ntamuzira. Ko mbona ntamuzi. Uri kubona utamuzi? Ndabona ntamuzi. Nkabona hari umuntu bajya gusa ariko ndabona ntamuzi. Ni umuntu ubona bajya gusa. Subona nabona ari hana nabona ari indi. Ndabona ameze nkari hano. Kubona ameze nkari hano? Itegereze neza. Ndabona ameze nkari hano. Fata n'izo wenda wasanga uyu muyaga ari uri kutuma bitagenda. Reba uri kubona se nkari hano? Ndabona asa nkari hano. Rihana uramuzi? Ndamuzi. Rihana kore. Rihana ni umuhanzi. Ni umuhanzi. Wo mu kihe gihugu? Mu gihugu cy'Ubusuwisi. N'Ubusuwisi. Ndumva ari mu Busuwisi. Ndabona ari Rihana. Umuziki wo mu Rwanda se uwumva? Umuziki wo mu Rwanda njya nkumva. Nabaye bakobwa uzi bakora umuziki mu Rwanda. Bakobwa mu Rwanda bagiye bahari ba Miss Jojo andi ko mbibagiwera. Naba Knowless se naba Knowless. Ba Bwiza se na mukobwa uzi? Na Bwiza ndamuzi. Bwiza indirimbo ya Bwiza. Iki cyukisa. Bakita Bwiza bro. Sure reba neza mwa. Ni rwo. Nicyo. Ninda? Bamwita Bwiza. Hari akora iki? Activity yose. Muri media nzika ari umuhanzi tu. N'umuhanzi. Hari indirimbo yuzi? Wallahi. Buse. Ntago ngimunde njya menya indirimbo z'amasinici. Ntago indirimbo z'amasinici njya nzimenya. Ese kuki mwise snitch bro? Kare sabera ibyo mu bahanzi bemera ninde? Mu bahanzi bemera ninde? Reba nawe wamenya nakemera ndahubwo. Ese ngiye nkubereye mu mutima bro? Shishoza man. Rap. Hafa. Cyakoze niyo mpamvu buri. Turebe yarinde. Ubona indemere. Ntago muzi. Reba neza. Uri kubona n'umuntu basa? Ntago muzi nkunda kureba abahanzi. Ntago nkunda kureba abahanzi. Reba neza umbwe nimba nta n'umuntu basa uyu. Turasa. Murasa. Niba sa si Bwiza se ubwo umuhanzi da? Ndabona nka Bwiza umuhanzi man. Bona ari Bwiza? Ndabona basatu. Reba neza umbwe. Ndabona ari we kabisa. Indirimbo ya Bwiza. Ego we nyinshi cyane nyinshi. Iyi. Exchange urumva. L'amour. Na Red ni nyinshi man, ni nyinshi. Shaka uri umufana we. Nuko akora ingoma nyine za fresh. Ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Turimo turareba inaha nimbazwi. Twagiye tubona ibyamamare bivuga ngo birarenze. Tugiye ku muhanda turebe nimba bizwi. Akubona ko Bwiza hano hari abantu batari bamumenya. Wemera ko Bwiza se yaba superstar cyangwa ari kubizamo neza? Abirimo neza. Abirimo neza. Agaragira on top. Agaragira on top. Urabona ari iki kibura? Nyine nka experience. Nyine nibwo cyiza to. Ubwo ni igihe tu. Ni igihe after long time nyine azaba superstar azaga. Ni igihe urumva ni mushyashya ntabwo yahita agira on top nk'abandi
wenda nk'irakuru yagiye nka China Nina urumva level bari bariho nubwo ndabatakigaragara cyane. Urakoze uri umusesenguzi mwiza man. Thank you brother. Turacyari igikondo turi kureba nimba Bwiza azwi kuri iyi mihanda. Ni umukobwa nakubwiye ngo uri kuzamuka neza cyane, ni umukobwa uri kugenda abizamo fresh. Reka dukomeze turebe, tugende turebe ukuntu bimeze hano muri izi quartier. Nitwa Sebor Rexon, mba ngomba kuvurwa iki se? Uri kubabara he? Mu mutwe cyangwa umutwe? umutwe Uyu muntu uramuzi se? ntago muzi Urireba neza. Ugiye shukuri. Uyu muntu uramuzi? ntago muzi. Ujya ureba imiziki se? Iyi nkunda kuyireba. Nabaye bakobwa b'abahanzi uzi? Marina na Knowless. Marina na Knowless. Bwiza se nawe uzi? Bwiza ntago nkunda kumureba ariko njya mwumva. Ese ukore atari Bwiza? Ntago nari muzi nibwo namubonaho. Indirimbo yitwa Ready ntago ugireba kuri televiziyo? Oya ntago nyizi. Ubu tuvuge ko ari bwo bwa mbere ubonye Bwiza? Ntago ari bwo bwa mbere mubonye. Ariko nyine ntago muzi neza. Okay. Uzi Knowless na Marina? Ndabazi. Twizere ko ugiye kugera none ugashaka indirimbo zo ukamumenya. Ndagenda ndishake mumenye. Sawa urakoze cyane. Sibyo? Sawa. Turi mu mihanda ya Gikondo turi kureba nimba iki cyamamare cyacu bakizi. Turakomeza tugende n'ubundi tugende dutembera nk'utembereza Igikondo. Ubonye ukuntu Igikondo ari nziza. Bwiza se nawe uzi? Bwiza ndamuzi cyane. Ese uri kubona atari Bwiza man? Yeah. Niki cyari cyatumye utahita umukurura ngo umumenye? Sha nyine nuko ndabona ifoto ye sinzi ukuntu tu. Ariko nyine ndabona ari Bwiza ndabona namucishijemo amaso. Usimenya ko ari Bwiza? Yes. Uzi imiziki yese? Bya danje na hano ndayifite myinshi cyane. Niki gituma wemera Bwiza? Umuhanzi uzi umunyarwanda n'uwo? Man, sorry kabisa nakereje. Bwira umuhanzi umwe nzi. Mbo ni Element. Element. Okay, sawa naribi? Nawe nziyo ngo. Nana uzima. Wapi? Music ntabwo ikora. N'abahanzi kazi suzi b'abanyarwanda. Ye mbaza football tugende. Ariko abahanzi no bambaze. Abahanzi kazi b'abanyarwanda nanabuze. Uda Knowless nabuze. Oya turazanye ntago muzi. Murazira? Ntago muzi. Kandi ubwiye ngo murazi. Ariko ntago muzi. Mani nabuze? Reba neza. Ntago muzi ariko ajya kumera nk'uwo mu mudugudu. Uwe mudugudu? Umudugudu wa Kimisange. Wa Kimisange? Uri kubona basa? Ndi kubona basa. Hari umuntu uhari ndi kubona basa. Yitwa ndo umuntu? Izina rye nzisura ntago izina rye ndizi. Nimba uyu muntu mumuzi? Namugara Bwiza. Bwiza. Siko bamwita. Niki gitumye ubona ko ari Bwiza? Nuko mbonye ko ariyo nuko ifoto ye nyibonye nkumva ndamumenya. Uriya mugabo ari kutubaza ngo Bwiza yakoze iki mu mateka? Bwiza ni umuhanzi. kuki batamaze Knowless? Knowless yataye pose nkaga kibikora fresh. Ni ukuvuga ngo wowe uzamuka abana beza bamurenzeho. Ni ukuvuga ngo wowe Knowless ntabwo kimwemera? Knowless ni umurejandere yarabidukoreye ariko ubwo nkaga kibikora. Muramwubaha nk'umurice? Turamwubaha kabisa nk'umurice. Nanjye ikindi nababaza ndabibona ko muri abanyamakuru nk'indirimbo ziri gusohoka ubu ngubu nta kintu satana zifite nk'abandi ngo ejo numva ngo ndakurya k'inyuma. Nesa k'inyuma ni satani? Okay. Kandi nk'upita agapera ntacyo nikomereza. Wamaye doze nshiduka ndi overdose nakangutse uri muransoma mama nirengagije umuco waho nkomoka sinitaye ku itegeko rya Bibiliya na Korowani none ndi Faisali sinzi niba ejo nzabona izuba dogiteri nyongerera umwuka banyereka aho diyama zanjye ziri aburaho barayashiraho kuko rasari gukina n'urupfu. Mani ngoma ni yawe? Orambeshye. Vugishwe ndimbo ni yawe? Mani uri shehe na mushehe ubeshye. Indirimbo ni kango bisinde
ngo witwa Professor Dose Profesa Kamiliyari. uramwemera ndamwemera cyane kuko arabikora tu. ngiye jambo wamubwira Love you so much. ongera ukavuga ko Love you so much. bisobanuye iki man Urukundo nyarwo. Urukundo umuntu aba akunze umuntu. urukundo nyarwo Yeah.